Cha, wemjosti wathi ngiqale kuwena nkabi yami ngibonge nje ukuthi cha mfethu uyenzile into yakhe inhle and then ukwazile mfethu ukumeneja lapho nalapho wondla ingane eziningi impela kodwa yabona into yakhuzane nalomfana lo uba lomfana lesidididi lesesimhlophe uba lomfana lo uyigcoka melisha hayi iyaphetha amadoda lentini sekwasala igama nje kunina mina ngibona into engazi ngiyibona ukhuzane ujatshulelwe wonke umuntu wajatshulelwa engomeni zakhe ezintsha wahluleka wabhemba ingoma ungabhemba ingoma yakho kwenza lo mfana lo mthandeni wakhona wanika isikhathi amavukana ade enganikwa isikhathi lapha anashesha ecinywa abafana beyishaya ingoma ngempela lo mfana wanika isikhathi wahluleka na waperforma ingoma ezimbili waqeda wakhuluma amaphoyisa amangena mina enza njena wara leyo nto futhi la ku social media la sinibuka khona asinibuka la ku social media nenza lezo zinto hayi phela ke stage sikhokhile imali lapha yana wena nje Khuzani thatha amasidi yakho waphoqoza wafaka emgqomeni kabe yami thatha amasidi nje waphoqoza wafaka emgqomeni imphoxe kabi le nto yakho ngoba phela sikuthanda kabi siyawulalela mina ngiyamthanda uKhuzani hayi futhi ukuthi ngiyalwa njengamanje angilwina muntu kodwa nje nami ngibeke owami umbono njengenkabi ukuthi cha owambono usho nje kube nje uyedwa umfana engimbonile mina ukushayile lo mfana ubani uNdlovu uGatsheni lo mfana kaGatsheni uyishayile ke lo mfana ingoma ngibone kunyakaza stadium sonke futhi hayi ngiyayivuma uyayishaya ingoma ngabonile namanye amavukami namanye amaqembu futhi eyishaya into cha madoda ngibonge kakhulu yini mase ngitshele nalesididide suquality ukuthi asiye kuthumela abantu labafana baba abancane balokube bathumela la kuthina ngizobashaya mina kacatshwa ngegadi lomthondo wemfene webafana bami loniqeda mina ngiyona into okudlala mina angiyona nje into okudlala akulona iphutha lami ukuthi ubaba wafika la eThekwini wathola into enhle kwasokuphuma mina nginkabi cima video sengihembe